Yes, reka nongere mbasuhuze kandi ndabaha ikaze mbabwira nti mukomeze mugire ibihe byiza mwe mwese mwakanze subscribe kuri iyi YouTube channel Igitabo TV. Ndakubwiye nti ibintu noneho byamaze guhindura isura, ibintu byafashe irindi range. Barajya he ko bigarukiye ni nyuma y'amakuru menshi cyane, benshi bavuga yuko amatora yo mu gihugu cy'u Rwanda ashobora kuba yapfa. Tuzanye ubwiru rwose noneho kuri iyi YouTube channel. Benshi bakunze, abandi barambwira bati dukorera icyegeranyo, abandi bati ese indege twagiye tubona zari ziri mu kirere bimeze bite. Icyo gihe nanjye byanteye guhita mvugisha bamwe mu bantu bashobora kuba bandusha amakuru, barambwira bati izo nkuru zo nizo zamaze gusohoka ahubwo muri hengo muze mwumve idonido ndetse n'ibyabaye kugira ngo izi ndege zigere n'ubundi mu gihugu n'ubundi cy'u Burundi. Ni nyuma y'iminsi mike mu byahoze bivugwa yuko u Rwanda rwaba ari rwo ruri gutera igihugu cy'u Burundi. Benshi akavuga bati ibi ngibi ntabwo bishoboka, aya ni amagambo y'abantu, ibi no kugira ngo basenye politike cyangwa se kugira ngo hagire ibisenyuka. Rero haciyeho akanya gatoya mu kirere cy'u Burundi, Ingozi batangira kubona bimwe mu bitwaro by'ibifaru bikomeye cyane byatangiye gutambagira mu kirere cyabo. Benshi baravuga bati aya makuru tukaba rero turayakeneye turi benshi. Yes, nanjye nise mvuga nti ngomba kwinjira mu makuru nkamenya icyabaye, nkamenya idonido y'ibi bintu, nkamenya imva n'imvano yabyo. Ndavuga nti reka nze mbibakurikiranire rwose mbabwire uko bimeze nanababwira uko bihagaze. Rero ubu tuvugana n'ubundi nta gihindutse rwose, igihugu cy'u Burundi cyamaze kugura zimwe mu ntwaro z'indege, ariko ni mu gihe bamwe mu Barundi batakaga. Rero mu gihe kunyemerera ibyo byo gutaka ndetse bavuga yuko ibitoro byamaze kubura, n'ubundi amasitasiyo menshi yamaze gufunga imiryango akitahira abakozi bakoragamo bakaba nabo bamaze kugenda. Bamwe rero mu minsi yashize nibwo babonye uwo bita Bunyoni amaze kujya imbere y'urukiko. General Bunyoni bivugwa yuko ari umwe mu bagabo bari gutegura kudeta ikomeye cyane yo mu gihugu cy'u Burundi, ndetse n'izo ntwaro ndetse zamaze kugurwa. Rero igihugu cy'u Burundi cyamaze kugura indege zirenga 3 z'intambara zo mu bwoko bwa F32 ndetse na F35, by'umwihariko akaba akarundura ariyo ndege ikomeye cyane bita CH-25. Yes, rero izi ni indege z'intambara zishobora kwifashishwa mu rugamba aho rukomeye. Ni mu gihe benshi bavugaga yuko ibi ngibi bisa nkaho birangiye. Benshi bavuga bati igisirikare n'ubundi cy'u Burundi kigiye kwiyubaka bundi bushya, gikore ndetse kinagure ibitwaro bikomeye cyane ku ruhando mpuzamahanga. Rero tugiye kunyura muri izi ndege turebe imikorere yazo, turebe uko zikora, turebe imbaraga zifite, turebe ibyo zishobora kuba azakora. Ntabwo ndibuze gutinda rero, icyo wende bugusabe n'ukana subscribe, kanda like, share na comment, ubundi tukirebera idonido y'ibi bitwaro ndetse n'idonido n'ubundi by'iyi ntambara. Rero mu minsi yashize nibwo twagiye kujya kubona tubona nyine itangazo rivuga yuko FDD igiye kugura ibitwaro karundura, gusa ntibavuga ibyo ari byo, ariko zari izi ndege nyine naho zindi kugenda babwira mbanyuriramo. Reka rero munyemerere aho tugiye guhera n'ubundi ku ndege ya mbere yari yagaragaye nyine mu kirere n'ubundi cy'igihugu cy'u Burundi. Benshi akavuga bati ibi ngibi ntabwo bibaho, ibi ngibi noneho ni ibisazi, barajya he. Yes, rero reka duhere ku ya mbere. Yes, iyi ndege rero nk'uko muri kuyibona, iyi ni indege yamaze kugaragara mu kirere n'ubundi cy'Ingozi mu gihugu cy'u Burundi, aho benshi bayibonye yikoreye bimwe mu bintu benshi batabashije gusobanukirwa, dore ko n'ubundi byari ibiturika. Iyi ndege rero nk'uko muri kwibona ikaba ari zimwe mu ndege zishinzwe kwikorera ibisasu ndetse n'ibiturika mu gihe cy'intambara. Ikindi kandi bamenye nuko iyi ndege ishobora kuba yatwara utudrone duto cyane dukoreshwa mu buryo bw'umutekano, ariko apana turasa, ahubwo utubasha kuba twaneka ndetse tukanakurikirana ibiri kubera ku rugamba. Ikindi kandi iyi ndege icyo ikoze by'umwihariko ifite wavuga gitandukanye
bitandukanye n'izindi ndege nuko iyi ndege yo ubwayo iyo ituritse cyangwa se hagize misile yifata ifite ubushobozi bwo kuba yakiremamo akandi kadege kabamo imbere, ari nako n'umupiloti wako aba yicayemo, aho kano kadege gahita kajya ku butumburuke bwo hejuru mu kirere kakaba kamaramo iminsi irenga 7. ubwo mu buryo bwumvikana gashobora kuba kamara icyumweru mu kirere, dore ko gusa iyi ndege iyo igiye guhaguruka aho igiye guhagurukira nyine haba harimo ibyo kurya bishobora kumutunga icyumweru cyose, aho ni mu gihe abara yuko ashobora kuba yagira ikibazo gikomeye cyane. Ikindi rero tunasoza kuri iyi ndege kugira ngo turebe n'izindi zigiye zikurikiyeho, iyi ndege ikindi kintu wayimenyaho ni uko ishobora kurasa muri mayiro nyinshi cyane bitewe n'aho iherereye, dore ko iyi ndege ubushobozi bwayo ishobora no kurasa ndetse ikanarasa neza cyane mu gihe iri ku murambararo w'ubutaka, aho bashobora kuba barasa muri kilometero zirenga 250 bakoresheje icyo bita CHN mu buryo n'ubundi bwa gisirikare. Yes, nkuko mubibona iyo ni indege ya kabiri. Iyi nayo rero ntabwo turuze kwitindaho cyane ko iyi ndege ifite ubushobozi bukomeye cyane, by'umwihariko ikaba ifite ubushobozi bwo kuba yarasa n'ubundi ahagana mu misozi. Rero iyi ndege nkuko muyibona ni indege ishobora kuba yakifashishwa mu gihe urugamba ruri kubera mu misozi myinshi ndetse no mu misozi miremire cyane, aho iyi ndege ishobora kuba n'ubundi yarasa bikomeye cyane mu misozi ndetse ikanabasha kuba yagira ibiturika bifite, ishobora kuba yarasa munsi y'ubutaka, by'umwihariko nka hamwe mu makave aho abantu bashobora kuba bakisha cyangwa se nyine bitsimbye mu ndimi z'iki gihe. Iyi ndege rero ifite ubushobozi bwo kuba yaturitsa n'ubundi aho hantu kugira ngo ihagezemo igisasu. Ikindi kintu wamenya kuri iyi ndege nuko ishobora kwikorera toni z'imbunda ndetse n'ibindi bitwaro toni zirenga 6. Ikindi iyi ndege ishobora kujya mu butumburukeho hejuru cyane byikubye inshuro 3 ku ndege ya Boeing. Ikindi wamenya kuri iyi ndege nyine gikomeye cyane ndetse cyanatitije abantu benshi kurusha ibindi byose byanabayeho, nuko iyi ndege ishobora kurasa ikarasa ibyokotsi by'umuriro ndetse ikaba yanarasa urufaya rw'amasasu arenga 83 mu minota itarenze 5 gusa. Gusa bikavuga ko iyi ndege ari zimwe mu ndege zinywa ibitoro byinshi cyane ku ruhando mpuzamahanga, aho benshi bavuze yuko iza ku mwanya wa 6 mu ndege zishobora kunywa ndetse zikananywa byinshi cyane. Iyi ngiyi rero ikaba ishobora gukonsoma benzine irenze cyane. Mbibutsa ko izi ndege zinywa benzine gusa. Yes, reka rero tugane n'ubundi ku ndege ya nyuma ari nayo isoza kino kiganiro. Nkibutsa niba turakana subscribe ko ari cyo gihe kugira ngo ugikande kugira ngo ujye umenya amakuru idonido giba bigezweho kuri iyi si twiberamo, aho benshi bayise isi y'umwijima. Iki ni Igitabo TV, nge ukaba uri kunyumva kuri microphone ndetse no mu kiganiro rwose kiryoshye kimeze neza. Ikindi rero wibuka uze kuza duha comment yawe utubwire uko ibyo bitwaro wabibonye ndetse nuko ubyumva byakagenze. Reka rero twiyatakire ku ndege ya nyuma nkuko mwahoze mugenda muyibona. Iyi ndege rero ikaba ari indege ikomeye cyane ifite ubushobozi by'umwihariko izindi ndege zidafite z'intambara. Ubushobozi bwa mbere ifite by'umwihariko, iyi ndege ishobora kuba ngo yajya mu mazi ikamaramo iminsi 3. Indege rero ishobora kuba yajya munsi y'inyanja zikomeye cyane hano ku isi ikaba yamaramo iminsi 3 mu gihe igogereye cyangwa se irindiriye umwanzi, dore ko iyi ndege ifite ibyo bita pistol cyangwa se ibisasu birasirwa mu mazi nyine birenga 36 munsi y'ubutaka ishobora kuba yarasiramo ubundi bigahinguka hejuru n'ubundi ku butaka ku isi. Ikindi kintu rero kirenze kuri iyi ndege nuko iyi ndege nanone ishobora none kuba yarasa ahantu hari mu butumburuke bunini cyane,
by'umwihariko iyi ndege ikaba ibasha kugendera mu misozi ndetse ikanarasa neza cyane, iri mu birometero bya kure cyane, muri mayiro nyinshi cyane mu kirere. Ikindi by'umwihariko wamenya nuko iyi ndege ari zimwe mu ndege zitanywa benzine nyinshi cyane, dore ko iyi ndege iza ku mwanya w'125 mu ndege zishobora kunywa cyane, ariko nyine mu ndege z'intambara. Iyi ndege rero yakaba yari yo ya nyuma. Reka mbabwire mukomeze mugire ibihe byiza, mwaka subscribe mwarakoze cyane, nawe utarayikanda n'icyo gihe kugira ngo uyikande. Iki ni Igitabo TV, ikaba ari YouTube channel y'abarundi, abanyarwanda, isi yose, abanyamerika. Tunabashimira mwese mudukurikirana, ari abanyamerika, abongereza, abantu bari muri Australia, mu Bushinwa, mu Burusiya ndetse n'ibindi bihugu ngenda mbabona mudukurikirana cyane. Mugire ibihe byiza, ngiye n'ubundi nta gihindutse, tuzongera duhurire kuri izi mikora ku munsi w'ejo. Reka mubwire nti I love you so much and God bless you. Comment zanyu ni ingenzi, mumbabarire rwose mumbwire uko mubonye izi indege zamaze kugurwa n'igihugu cy'u Burundi. Reka mubwire mugire ibihe byiza, turabakunda cyane.